told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Hey guys! And welcome back to my vlog. Hey guys, I hope you guys are well. Nizere ko mumeze neza. You guys, uyu munsi turi kuwa gatanu, finally weekend iratangiye. Muri kubona ko mvuye mu mirimo yanjye ya buri munsi mpitira mu guhaha. So bandi kuvuga nti listen, sinshaka ikintu kizamvana mu nzu nimba nta gahunda yo kuva mu nzu mfite. So byose mba nshaka kubicaho bikava mu nzira bikarangira. Yep. Imboga, imitobe, eggs, you know, meat, some meat, tomatoes for my salads. Yep, we got everything here. Greens. Yep, that is the first bag. Listen, ubu ngubu ntabwo nahahiye igihe kirekire, nahahiye nka weekend muri make, ariko hari ibindi nafite hano already. Broccoli, spinach, and then water. This is not it. This is babes. This is special bag for babe. You know, no kunywa amazi byabaye sport. I'm just saying, okay? Aya mazi uyu musore wacu azayamara nko mu minsi ibiri. No kuba hatangiye no gushyuha, you know, the weather is getting warmer and warmer. He is drinking a lot of water. I'm just, I can't follow his rhythm anymore. Anyways, I hope you guys are well. Ndizera ko tuza gusangira vlog nziza. I just want to say, ndabizi ko maze igihe ntari hahari cyane. Listen, narababwiye kuva kera, YouTube ni a hobby, ni ibintu nkora mfite umwanya, ariko ntabwo ari ibintu nkora. Ubuzima bw'urahise nibwo mbibabwira, twirirwa twiruka, bari n'ibindi bintu byinshi mu buzima umuntu aba ashaka gukora. Impamvu mbibabwiye nuko nzi ko hari abantu batangiye kujya bambwira ngo nta mukiboneka nka mbere. Hari na comment yambabajeje ubundi pe, umuntu yarambwiye ngo ntugikora indirimbo z'abarundi, ngo buriya ngo nuko ashakaga kugira umubare w'abasubscriber ugeraho, ngo none ubukugwa wawugezeho, ngo ubu ngubu ntabwo kitwitaho. You guys, come on! Ntabwo ari ukutubana, ntabwo ari ukugukura relationship ya Chris Hoza namwe imeze. Ntabwo ibintu tubibwira na gutyo murabizi ko mbakunda ku buryo ntabatererana gutyo cyangwa se ntababonamo imibare gusa y'aba subscribers. We have a real bond, a real relationship. So yeah, mbabwire ko ndahari, ariko hari n'ibindi bintu mu buzima nyabwo biba bikeneye kandi bifata umwanya, biba bisaba ko mbyitaho kandi biha igihe. Okay guys, so listen, it's all love. You guys know I love you so much, okay? Okay, reka mbike ibi bintu maze ubundi dutangire weekend. Sinzi iyi vlog ese ni iya weekend ni icyumweru simbizi, ariko tuzareba. So stay tuned, ubwo turasubira nidusubira.
Hey guys, what's up? Okay, hari agakoryo nashaka kubasangiza muri iyi vlog, cyane cyane ukuntu bakunda bifuza nabo gutunga indabo. Munyihangane ntabwo nza wese muri frame, ariko hari udukoryo nashaka kubasangiza ku bantu bifuza nabo gutangira gutera indabo cyangwa ibintu nk'ibyo. Ntabwo bisaba ibintu byinshi, n'utuntu tw'ubwenge, sibyo? Iyo ufite ahantu hari urumuri nka gutya imbere y'idirishya ryawe n'ibiki, ni ahantu hambere indabo ibiti biba bikeneye urumuri. So kuzivomera ntabwo ari buri munsi, iryo ni ikosa kuko iyo uzivomereye cyane zirapfa, niyo utazivomereye bihagije zirapfa. So ngiye muri make nkaho nzivomera rimwe mu cyumweru, ariko nanone ushobora kujya uzifata ugakozamo agatoki gutya ukumva nimba ubutaka bwumye, cyangwa nawe ukagerageza kumva nimba bwumye cyangwa butumye, ariko ngewe ni rimwe mu cyumweru. Akandi gakoryo nshaka kubasangiza, zimwe mu mbuto turya ziba zifite intungamubiri mu bishishwa zabyo. So my boyfriend arya umuneke buri munsi, mbika ibishishwa by'umuneke nka 2 nka mbere y'iminsi 2 yuko mvomera, nkashira mu amazi agakamura izo ntungamubiri ziri mu muneke, mu gishishwa cy'umuneke, maze aya mazi niyo nkoresha mvomera indabo zanjye. Akandi gakoryo, nimba hano muri kubona izi ni avoka mfite hano, you guys, nimba urya avoka ukaba wifuza kureba agakoryo ukuntu avoka zikura byoroshye, uzabika urubuto rwa avoka, ukureho igishishwa cy'inyuma, haba hari igishishwa kijimye, ugishishure. Kugira ngo ugishishure byoroshye, ukiraza nko mu mazi, uraza ikibuto mu gakombe k'amazi, bwacyo ugashishuraho icyo gishishwa, ukajombaho udukirida 3, ugatereka mu kantu gutya, aho amazi vraiment agera kuri rwa rubuto rwawe. Maze ubundi wajya uhindura amazi nka buri cyumweru, kugira ngo amazi nyine uhindura amazi, ugiye kubona ukabona rwa rubuto rwimanyuyemo 2, hasohotsemo umuzi uzagenda ukura buhoro buhoro. Urabona uyu nguyu, urabona ikibuto kikatamo 2, hagasohokamo umuzi. Maze uwo muzi ugenda ukura ukabyara n'indi mizi, maze hejuru hagatangira gusohokamo igiti. Sinzi niba muri kukibona, hari agati kari gusohokamo hano, sinzi nimba muri kukabona. Icyo ukora ni uguhindura amazi wenda nka buri cyumweru, maze ubundi ukagumisha ku zuba, ubundi ibindi birikora. Voilà. Utwo ntabwo ari udukoryo duhagije, right? What do you guys do? Murashaka kandi gakoryo kanyuma? Okay, reka mbere kandi gakoryo kanyuma. Hano ufite igiti bita, uru ni rwo rabo rwa mbere nahereyeho, rwitwa Monstera deliciosa. Haba monstera ubwoko bwinshi cyane bw'ama monstera, ariko iyi ngiyi niyo ya mbere nahereyeho. Uyu niwe mwana wacu wa mbere. So muri kubona nk'ibi bishashi nagiye nshiraho, ntabwo ari byiza, ntabwo biri instagramable, ariko inyungu zabyo nuko iyi shashi ibirimo ubutaka bufasha indi mizi imera kuri iki giti ahantu hatagera ubutaka, bikayafasha iyo mizi nayo gukura. Urugero, sinzi nimba muri kubona uyu muzi hano, nk'uyu muzi ngiye kuwambika igitaka kugira ngo umere nk'uyu nguyu. Uyu nguyu watangiye nawe ari akazi gato kangana gutya, ariko ndebera ukuntu harimo imizi myinshi. So bituma uwuha nk'intungamubiri ku buryo hamera n'ibindi bibabi by'iki giti. Iki giti kiba cyiza iyo gifite ibibabi byinshi cyane. So uraprofita ukagistimula, ukagiha nyine, ugaprofita ahantu hose ushobora gutoborera. Kiraremereye kugira ngo oh my god, hashobora kuba harimo nk'ibiro nk'icumi na ubutaka. Okay, so ukora ibyo ushaka akantu k'agashashi gutya, cyangwa se ugashiramo ubutaka ugapfunyika, maze ubundi ugashira hafi y'uwo muzi, ugaprofita ukajya ushiramo amazi. Wavomera indabo zawe ukakuvomera na kagafuka karimo ubutaka, kuko nabwo n'ubutaka, maze ubundi uzareba ibiba. Okay guys, I am done for today. Mbahaye amasomo.
mumbwire niba mushaka andi masomo, mumbwire nimba hari icyo bibafashije ku bantu bifuza nabo gutangira kwegeranya indabo zitandukanye, sibyo? Okay guys, ubwo turabonana ku kindi kintu mba nifuza gusangira namwe muri iyi vlog. Guys, listen, I'm doing something very, very cool that you guys can do at home. Ibintu nawe wabikora mu rugo niba ufite nk'igikuta utazi icyo gukoresha ushaka kiba accent wall tunavuga gute nk'igikuta gikurura attention yawe kurusha ikintu wakora ufite nk'utu rubber band tw'umukara cyangwa ibara ushaka, gishobora kuba ari gold, gorodi cyangwa ibara ukunda. Njyewe nashatse tw'umukara, ndapima shira kambere hano hagati, maze ubundi mpima noneho ibice nshira hagati, noneho nshize no ku ruhande. Ushobora gukora twinshi, ushobora gukora bitandukanye. Nabanje gukora binini, nimbona umwanya ndakora no hagati, ariko already ndi kubona byankoreye umuti, you guys. Listen, narifite ubwoba bwo kubifilma bigitangira, niyo mpamvu ntaberetse bitangira, ariko ngiye gushiraho aka gatanu, none ndabona byabaye ibintu fantastic. You guys, metero yanjye ngiyi, rubber bands zanjye nkizi, ubu ni uburyo bwo gukora ibintu fresh. Nimba hano udashaka kwangiza inkuta zawe cyangwa gufata risk ngo usige ibara, ngo usige irange, aka kantu ushobora kugukorera umuti, igikuta cyawe kikaba accent wall nkuko nakubwiye utanabikekaga. I'm just saying, okay? I'm just saying. You guys, watch this. This is like a magic trick. It's crazy. It's a DIY project. I'm just saying. Oh, you guys, this is ndi gukunda ukuntu byarangiye. Babe, sinzi ukaza kuvuga nataha, sinzi shobora kuza kuba ngombwa ko mbisobanura. You guys, oh my god, I can't believe this. You guys, I can't believe what I just did. Oh my god, it turned out so good. Oh, I will show you guys maybe the full thing when I clean up. Umunsi nzaba nakoze amasuku n'ibiki bizabigifashe nzabereka. Oh my god, I am in shock. Oh my god. Okay, let me stop. Ubwo nari ndi kweditinga video akayidekanza mu mutwe, byose ndabireka ndabikora. I'm such a mess, but yo, I'm happy. My mess is very productive and very, Okay, enough talking. Ndababona ninongera kubabona. Guess where we are?
Twatembereye he babe? Twagiye ngo ahantu hitwa Croisière. Twagiye Saint-Malo. Boy, oh boy, oh boy. Wikanga abana. Jesus. Urashaka ko amazi bayagusigaho wenyine? Turi ku mazi, you guys. Finally ngeze ku mazi yo mu Faransa. Kuki waratinze kuntembeza? Ntabwo ndi umufana w'amazi. Kandi n'amazi nta nkunda. Njye n'amazi on n'est pas les amis. Wow. On s'aime pas trop. Vous allez apprendre à vous connaître. Ouais, voilà. You guys, tugomba kumwigisha no koga. Urabyumva? Il faut du temps. Jewe koga, jewe. Koga. J'aime bien kumwirabura, ça me suffit. Babe, ese nk'ubabaye nk'ikintu bikangombwa ko kugira ngo umuntu ahunge ajye ahantu hazima agomba gutraversa nk'amazi. Nzafata ubwato. Nta bwato buhari, se abantu bose bafashe ubwato buhari. Nzagenda hejuru y'amazi nka Yesu. Merci beaucoup. Look at the water. Uyu muntu ahantu aryamye Mana igira neza. Uyu muntu. Si ubu nyereye akikubita hasi. Aba basore bicaye hano haruguru. Hano kuri iki trottoir la. Ntubaguye kuko Mana igira neza. Amaraso y'ubutarashuka bebe. Ntabwo yagwa kure. C'est bon? Je peux goûter? Non. Babe. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Babe. Imao. C'est quoi ton nom? Jesus. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tout ce que je veux, c'est goûter sur le truc. Quand t'es n'idiot. Allez, quoi? Ah non, c'est trop. Ndashaka nanjye kurira hariya hantu. Tugiye kugerageza kujya hari turebe. Let's go people. Oh, merci. From now on, I had much love, but I didn't know who deserves it. You gon' be mine, all of my life. I've been there, take you mama,
ready? Would you really let me stay? Ntuzagire ubwoba ibihe kuko isi yacu irahizwe. Nziseriye umuryango wanyimuriye unyanze amabandi. Always welcome in my way. I'm ready, 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 and I know you're ready, 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 ready. I'm ready, Hey guys, twatashye twavuye ku mazi. Ni gahunda yaje itunguranye ariko it was an amazing idea. Nishimiye cyane ko nagiyeyo. Harashize igihe naravuga ko tugomba kujya ku mazi one day. So yeah, twagarutse dufite couple inshuti zacu, couple imwe ariko urumva n'abantu babiri bagiye kuza kudusura. Yeah, so I'm going to take my makeup off and change because I'm still wearing this outfit, and then yeah, just relax and have a great night, double date, indoor double date kind of vibe. Go. Yeah, that's the vibe. Ariko mbere yaho reka mbereke after project twakoze kuri rwa rukuta. Reka mbereke. Jesus, babe. L'amour, on a des visiteurs dans 5 minutes, là. Pas grave. On dit qu'on est Occupé. à l'hôpital. Muri kunyumvira ibintu uyu muhungu ari kumproposa ra. Ndi gufilma before, after. After for what? For that wall. Eh, dis-moi. Bah, si wowe wiryamishije aho. T'inquiète, ça se voit pas. T'es noir, tout est noir. T'inquiète. Des conditions encore. Putain. Je vais te montrer, tu verras qu'il n'y a rien à signaler. Rien à signaler. Voilà. Voilà. T'as besoin de voilà. Oh, you guys, akandi gakuriye nibagiwe kubereka ni uko rimwe na rimwe numisha ibishishwa by'umuneke maze nkabisya, ifu ivuyemo nkayishyira mu butaka bikaba nk'intungamubiri. So nkuko nakubwiye, ufata amazi y'ibishishwa, ufata n'ibishishwa ubwabyo. It is very, very helpful. Okay. Oui, mais sauf que ça fait mais beaucoup non. de trous. Oui, mais il va rifter beaucoup de trous. Oui, mais tu comprends pas. Il a un trou. C'est vrai. Babe, c'est vrai. On va dire que d'accord, mais par contre, bo batobora hano. Non, batobora vraiment kuri kariya kantu be. Kariya kantu. Ça c'est trop dangereux. Non, vu que n'ubundi haba hatoboye. Biologiquement haritobora. Cheers, guys. Ababiligi bateze très bakora.
none siko burya mutazi imibiri vous avez d'autres questions tu vas zibure vas-y déshabille-toi agiye kukwigira wari uriya mwiga siyanse ako ntabwo ugiye kwitwigisha si bwo bagomba kubitwigisha wari uzi rero ko batobora njye numva gato ahubwo batobora formation ariko kuko n'abahungu batabasha gutobora si repectoro atobora hano na hano none se iherena wari mwebwe mutagira kariya kantu kaje imbere mubona vraiment nkaho yatoboye mu ibere mais c'est toujours sur le petit ariko n'ukuntu umubiri en fait ntacyo uvuze umubiri ni en fait ni bavara ni ibumba ni ikintu kikometseho ugitaka uko ushaka ariko tamenya kujya kwerekana amarimbi t'as entendu usubire mu kivuze ubuze ibintu ukoze ugiye gutuma Amegri arya pizza buri munsi arya amachips urabona kamusetse hari ikintu dufite hano muri ino nzu twavuga tuti genre samedi mercredi soir par exemple turakora une mini cheat donc le soir une mini cheat genre nous tournons en tout cas jour nyine dukora excès un tout petit peu tu vois sur le repas du coucher noneho rero c'est ce qu'on fait angurira amano kabisa vraiment sans aucun problème ariko afite chips ubundi akaba ari iruhande rwanjye uzi amachips rero umuntu ari kuyarya numva biri urareka ko wirirwa kinyamanwa umva nkategereza ko nkarya amano nkarangiza nkategereza ko wa mukobwa arangiza nawe twa nashaka kumubwira ariko c'est très bien que là exagéré quand même wowe doze yawe y'amano wamaze kuyohereza nanjye doze ya chips sauf que afata igihe utunwa mwishaje tuba tungana gutya bien sûr c'est sûr ni bien de kuvuga juste ureka harahari ko tutanashaka kukwereka sorry mujye mubona byo byo muri Afrika ngo umuntu yaryamanye n'umugore w'abandi ngo amuheramo hano hari umugabo wahindutse inka ntabwo nabihimba c'est pas le montage c'est pas du tout montage nshaka kuryama tugiye alors inyuma hari n'umurizo yajyaga hese yagumiwe urumva no kumukwabira rero à la force d'y croire ibintu by'abanyafurika nabo bisigaye bibafata nyine biriya bintu by'ubugoryi juste kuko babyizeramo ntabwo ari uko bibaho non uva ngo umuntu yaguhindura inka se ko ni imana yawe sava ni gute umuntu ariko yaguhindura quand tu y crois vraiment bah oui quand tu y crois nyine ni uko nyine en fait ubiha imbaraga muri wowe amafaranga bakimenya ukamenya icyo yakoresha n'igitero n'uyatwika uyakoresha neza nzagutumire ntabwo igikombe gutya gusa aho kureka amamagarira abayishaka. Good morning yo naryamye amasaha make cyane nshiduka bari bambwiye ngo uyu munsi nze gukora ntari mbiteganyije bitari biri kuri gahunda but I'm here because work is important and babe came with me yamperekeje ngo yararenze kuko dufite gym yacu iri hano ku ruhande yaho nkora so yamperekeje muri iki gitondo tuza n'amaguru kugira ngo binkangure na white profit agiye muri sport so ngiye mu kazi nkuko nirwa mbabwira abantu bafite ibindi bintu bakora bitari on social media because life is life but yeah ubwo nyine ubwo turabonana ntitwongera kubonana okay turi kumwe